podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. بر دوار تهدید بر دوار ها بر دوار کات لیده Dembaş guhtarên ezîz yên podcast Kurdiyê ez rojnameger Gönül Gün. Em ê îro li ser mijara êrişa Daişê ya li ser girtîgeha Hesekê ya Rojavayê Kurdistanê rawestin. Em ê vê mijarê bi şîrovekarê siyasî Zara Salih re xeber din. Roja pênçembe êrişî girtîgeha xwêran ya Hesekê kirin, li gor xelkê nêzîkî girtîgehê hejmareke ji wan çekdaran xwe bi zorê xistina malan de û xelkê sivîl wek mertal bikaran. Hûn bi xêr hatine bernameya me birêz Zara Salih. سەرچاوا سپاس Daîş wan rojên daviyê girtîgeha ku endamê wê bi xwe tede bûn li Hesekê êrişî wê girtîgehê kir. Daîş bi vê êrişê xwest çi bi dest bixe? بەێ هەلبەت ئەv ێریشە داعش تشتێکی gelekî مەترسیدار بوو ji ber ku داعش dixwest vê êrişê gelek armanca pêk bêne ya sereke ew bû ku hin serkirdeyên daعش yani weke bi navê wa dibêjin emîr ê dixwestin wa rizgar bikin û ta radeyekê belkî hinek ji wana hatin rizgarkirin jî ya diduwa daعش ji ber ku weke coğrafiya weke erd têk çûbû ji dema 2019 hava li ser destê Hêzên Sûriya Demokratîk li ser destê Kurdan di van wêrên dawî de ê zindana xwêran li Hesekê xwest nameyekê bişîne aliyên rêveberiya Xweser re ji civata navdewletî re bêje ve ez saxim hîn ez berdewamim ne tenê ez xurtim di nav wa şaneyên razayî de yan jî li derdorê lê ez îro ez dikarim derbasî nava zindanekê bibim ez we girtiyên xwe ez rizgar jî bikim yani ev na weke bawer dikim name gelek name ne tenê ji aliyê daعش re bû ji ber ku gelek istixbaratên derdora jî bûne alîkar ku daعش jî vê nameyê bigihêne ji ber ku wan alêdî jî dixwest ku ev name bigihê Amerîka bigihê Kurdan ku hin fişarê û bazarê siyasî bi wa re bikin pêşa rojê. Over an attempted prison break by ISIS militants in northeast Syria, the fighting now spreading from the prison to neighboring houses where the militants... Gelo rêveberiya Xweser û hêzên Kurdan li Hesekê nikarîbûn li pêşiya vê êrişa Daişê bigirtene. Biya we di meseleya parastina girtîgeh û dixala îstihbaratê de kêmasî û xemsarî hebû. Bêguman kêmasiyê rêveberiya Xweser û Hêzên Sûriya Demokrat gelek hebûn vê derbarê de ji ber ku weke em dizanin ew zindana xwêran li Hesekê di nava bajêr de bû ew taxa godlê jî taxeka nişteciyê wên erebin ku bihtirê wan nêzîkî vê hestên daعشê bûn berînha jî û ew parastina xurt nebû yani tevlû ku metirsiya daعش xurt bibû van hêvên dawî de yanî û hin girtî jî berînha Hêzên Sûriya Demokrat girtibûn ji daعشê ku wan jî gotibû ku planeka daعش heye ku êrişekê berdê ser wê zindanê ez bawer dikim di vir de kêmasiyê rêveberiya Xweser hebûn ku çawa hin endamên daعش bi xwe nava wa de peyda bûn weke istixbaratî derbasî hindir wê zindanê bûn çawa telefon çawa internet hebû hindir wê de ji derve jî ev kes çawa dora sed kesî çekdarên daعش ji derveyî bajêr hatine helbette ev ne ji alîkî ve kêmasiyê istixbaratê bûn ê koalîsyona navdewletî ku ew bi xwe be yekser berpirsiyarin ji ber ku ev girtiyên daعش berpirsyarêka navdewletiyê jî berî goya Kurda be yani ji ber Kurda ew daعش têk birin xilafeta wa hêrivandin lê ew bela ew metirsî mad nav çavê Kurda da yani di aliyê berpirsyariyê hene lê gereka pêwîst e ku rêveberiya Xweser yani Hêzên Sûriya Demokrat lêvegerekê nihava çê bike lêvegereka istixbaratî nava xwe pak qij bike ji wan kesên ku îro derbasî bûne gelek kes ji wan hene yani gelek kes biriya serokê êlan eşîran hatin berdan ku endamê daعش bûn ji wa zindana
هێزن سوورە دەخات ئەو بەردان ئەو ناتەدیت نە گەرانتۆرێکی نەباشە بەلکی ئەو کەس ئیرۆ ئازاد بوون ji bo wilo jî hesan bû got derbas bin helbet ez bawer dikim istixbaratê rejîmê hebûn ê muareza Sûrkberiya Sûrî hebûn ê Tirkî hebûn ê Îranî heta radekê Rûsî jî got sûd ji vê êrişê wergirtin. We basê hin aliyan kir. Biya we ew alî xwestin ji vê êrişa Daişê ya li Hesekê çi sûd werbigirin? Belê yanî sereke rejîm dixwest got Daeş ser bikeve. Ji ber got çavê rejîmê li wê deveriye dixwaze wa deverên dibin kontrola rêveberiya xwe de hemû bikevin bin destê wê de ew plâneka Rûsî jî heye got alîkar be yanî lewma axaftinên rejîma Sûrî di wan dema de gelekî tund bûn yanî dikarê bêje ew jî bû hevalbendê Daeş ji aliyê dîva rêkberiya Sûrî û li pey wana Türk û Îranê jî wa jî gelekî piştevanî dikir got îro em dixwazin Daeş bi ser bikeve di wê deverê de bere got ne Kurd bin ber ne rêveberiya xwe ser bê ji ber hate diyarkirin got îro yanî bi şekre bi rengekî zelal got her hemû alî tev dijî Kurdan in ne tenê belkî bi şêweya dibêjin dibê em dijî rêveberiya xwe serin bes ew bi taybet dijî Kurdan ew dibêjin ev proje tevlû got ev gelek rexnê Kurdan li ser projeya rêveberiya xwe ser hene lê rejîm jî û Tirkî jî û rêkberiya Sûrî li vê projeyê dimeyzênê weke matersiyekê ew dibêje ev projeyeke Kurdî ye gelek cara heta Rûsya jî dibêje dibê Amerîka dixwaze dewleteka Kurdî li wê deverê ev bike tevlû got dizane got rêveberiya xwe ser ew pirsgirêka netewî li cem wê peyda nabe dibêje em biratiya gela û demokrasiya ekolojî dixwazin yanî lê vir de hemû dijber bûne hevalbend rejîm Tirkî Îran rêkberiya Sûrî û Rûsya jî. Mijara girtiyên Daişê wê çê bibe û heta niha ev mesela çima niha çareser kirin? Mijara girtiyên Daeş bi rastî berfireh e yek jî yanî ji ber gelek sedeman yek jî ev welatên yanî taybet kesên biyanî welatên Ewropî naxwazin û bi heşkere dibêjin em va kesa navegerînin yanî ez ê weke nimûnekê ji tir bêjim li Brîtanya wezareta hundir û yasayek derxist got çi kesê got tevlî Daeş bê ew pasporta wî jê tê kişandin yanî nema bê kesekî Brîtanî yanî derî li ber girt got vegerê wî vegerênin wilo jî ev welatên Ewropî hişkere dibêjin em va kesa navegerênin ji ber got gelek yanî ji gelek ji bo gelek sedemên siyasî îdeolojî û yasayî û aborî jî got vegerêne welatê xwe ev yek ya diduwa ev gelek aliyên navdewletî û ê deverê jî heta ê navxweyî sûd ji hebûna Daeş dikirin dibê kaxezekê bi kar tênin got ji xwe re bi kar bênin got îro xwestin jî yanî got ev pirsgirêk ev mitirsiya Daeş belav bê wekî dî jî ji alîkî dîve jî heye Amerîka bi xwe jî sûd ta radeyekê ji vê ji hebûna Daeş li wê deverê werdigirê ji ber got îro niha eger niha piştî vê bûye re hesekê îro kesek nima karê bêje Amerîka çima til wê deverî ji ber her û her Amerîka dibêje em hêzên navdewletî em hatine ji bo şerê Daeş metirsiya Daeş îro heşkere diyar bû got îro Daeş xurta û saxa divir de hinekî Kurd jî garin sûd bigirin ji ber got wê divir de hêzên Amerîka û hêzên navdewletî wê deverê biparêzin ji ber wekî dî got Amerîka ji wir derkeve rejîm û Tirkî û rêkberiya Sûrî wê deverê dorpêç bikin û Kurda gelekî bixin rewşeka zehmet de yanî ev ji ber wilo jî ev pirsgirêk çareser nabe jî wê bimênî heta got pirsgirêka siyasî bi tewavî li Sûrî çareser bibe. Birêz Salih we behsa xemsariya alî navdewletî kir her çendê Daeş li ser Kurdan û Kurdistanê xisar û talûkeyek çêkiribe jî lê Daeş heman demê li gelek dewerên cîhanî êrîşan pêkanî û di encama we êrîşan de gelek kes canî xwe ji destan biya we tevê rewşeka wisa aliyên hêzên navdewletê bi awayekî ciddî çima nêzîkî mijara girtiyên Daişê nabin ji ber ku Daeş ji bo wan jî xeterê ye. Ji ber got pirsgirêka Daeş bi rastî li va welata metirsiyeke ev welat
بهشکرت بیجن ام وان کسا ناوگرین جبرگو اگر وابینن و گلک آلیه عبوری دا سروا تکلیفت بیک یاد دوا الفاولاتان یسا قانون هیا دوی محکمه داد گه چه بی اف پیوجوی بسالا دوباره بردوام بکی لو ما او ناخوازن یاد دوا او جعدا وان ولاتان گو قانون لی هیا احتمال گلک او جی تفلی في مجارب بن باندورا فان كسال فان الويجفاكي يعني علي خبة خوازن ولاتي خبة باريزن لو ما او ناخوازن كسكي فاكرين يا دوا ريخسنين من داعش اف عليين ناف دولتي قالك جارا واش خرب كارتين وك كغزك السياسي جبوي بازارا بي بكن عليه ديره يعني وك نمونه ما قلت ايرو امريكا تكاري بازاري بكي بفان ولاتين دنرا جو ايرو ترسيا داعش قال لك يخرط بوا وبيجي معنا من سوريا الدفرين كردا يسائيه برغو دوي از تا داعش تيك ببم دفردا كردجي كارن سود بقرنجي جو بشيويكا ديتر سود جوي هبونا امريكا وهيزلنا دولتي بمين جو كاربن بروجيك خوا يعني دستكفتينا بدس بخن دوي غوردنا جو سوري دا حتى جو اف بيفجويا سياسي بداوي ببي يعني جبولوجي از بجم داعش شويه بكاروري وجار السر نبي بسكريكاوي وكيدين جبوك داعش تيك ببن بهزاران كتشو خرتين كرد جاني خجدستان و سقدمان لقالوي كي جبو مسألة چاري سريا قرتين داعش دوي لروجاواي ريبابريا خسر د مسألة قرتين داعش ده حتى نا چه بكرا و جبر شوندا جي استراتيجيك چاوا بريوه ببا باشتره بله يعني دماغو هزين سوريا ديمقراط داعش خلافتها تكبر گرک ویچا خی شرط و مرجن خوا وان آلین ناف دولتی را دار خصبا بشیوه کی خورد نهالو تنه بشیوه که خو بخش ایرو تشونات جهان ده تفد شری داعش کرن و زیده 12,000 قربانی دان و بریندار به 10,000 هنه نولو تنه به وکا کسی که خو بخش يعني قلني فان خورتا واجوانان ولاتك بيتي يعني نتني هريمك آباد بي فدراليك ولاتك نرخي فان كسايا قلني وايا جرك بشويكي خورت بازارك السياسي كربان الجر فان ولاتن إيرو أب ولاتن جهاني تفدا ولاتن أوروبي ونافا أمريكا جي داعش لور هشتنو جار سري جير نديتن باشا كاغتا كردا تشي تشماوي في بلاي في مترسيد ناف كردا ده بهيلن وحمو آلين ويدا فريج ركبريه بقرا رجيمي بقرا جو چاوي وال كردا جو او دور فالا بي وريش كردا بكن ازي في كاغتي بكار بين بازار السياسي نو والجور برجوندين نتوا كرد فردا يا يعني او شاشتين جو درباس بون جركن ها ليفا بريا خسر ليفا جرك هزين سواد مغات ليفا جرك تشيبكي د بيوندين خو بفان ولاتان را ياد دوا دفي فان زندانا دوز بكي جو فا زندانا جنافا باجارا درخن بكم بن سيستيما كنودا يعني نمونا غوانتانامو نمونا الفاولاتين اوروبي وامريكي هي جو قاربن سيستيما كنو كاميرا بند هندروي فا زندانا دا شويه كي نو جو قاربي بكفي بن كنترول دا وبهتر أريكاريا السياسي واللوجستيكي ولشكري جي كردار بي جو كاربن ويدا فري بباريزنا دفردا كاغازكا خورت هيك جو كرد كاربن فشاري الفعاليا بكن بشتي وي اريشا داعش يالي حسكي مرف دكارب بيج داعش هيجي مترسيك زندية بي گمان داعش وي بمني مترسيك زندي نتنيج برغو او چند كسين شانين رازهاي يعني او قرديه وان ايقو دوي زندان هسه دنا جواكك هي وقت بعربي بجنا حاضنة جواكي حاضنة اجتماعي ايقو فاكسات حويني او هشمندي او ذهنية دنا فوان عربين ويدا فريدا قلك هي افيك ياد دوا آلين سوري جرجيمي بقرا وجركبريه بقرا تجو دابونا وا قافاتي سر برسقريكا كردي جدابونا واش داعش نجبرقو قالك اندام داعش بخوا حزبا بعث عند اي رجيم يقول قالك جوانان هاد نافوان تشتين جو بتركيا فقريداينا اي بركبريا سوريفا يعني دفردا جدابون نينا قاباتي سر برسقريكا كردي لوما از باوردكم اف برسقريك وي بميني
نتنی بوان کسین گو ایرو زندان دنا و جبلی ویجی فاکتوره کی هوکاره کی گلگی گرنگ هیا گو گلگ علی رید دنا داعش گو ارمانجی خو پیک بین يعني وك ايرو وك اف نمونا حسكي رژیم سود جرگت تخص سود جه بگری رگبری خص سود جه بگری روسیا خص سود جه بگری گو بيجي امريكا ايرو تنكاري دفري بباريزي دركفا ازي ورم افهموا يعني قالك علي سود جه دقن يعني افهم مثلا يعني بله بري زارا صالح داويدا دخوازن چه ببيجن فرمو داويدا از تخوازم تنه في بيجم دوي ريفبريا خسر كرد يعني تديت ريفبري تفلقو بيكاتين عرب وسرياج نابدهنا بس الدرفج والدنيا تفيد بيجن افريف بريكا كرديه تبلغ حمو وقت بسرنجين ما كيماسيل تدا قالك هنا لاوريف بريكا كرديه دفي كرد خشك لاستكا سياسي بكن وسود بقرنج في كاغزا داعش ايرو كاغزا داعش راستا مترسياوي سر دفري كرداها بس عليك يوي ديجي هي جو نرينيج علي كردافا افكا غزاها كارن كرد بخنا وكا كاغزك السياسي خرط غيرو كرد باريزن دفري وخلافت تكبرن في كاغزي بازارا السر بكن جبو خزمتا برجواندين كردي وكاربن بكيماي او دفرا كردي ببي هريمك فدرال يا كردي جبرجو نا رجيما سوري نركبريا سوري حتى هاد بيجن تما في كردات باشروجا سوري دوين نبي يعني فرد ايرو تنه هوكار يعني في الشاركة ناف دولتي ويت ما في كردام سوقر بكي أف كاغزا داعشي دبينيك جوا كاغزا شخوش بلي ويجي مثلا جو كرد دوي الهف بكن دوي دميدا حتى جو الهف كرنك دمكيجي بي حتى جو أف برساس برسغريكا السوري جار سرب بي جبو كاربن خب باريزن وكان التو برسا كردا دوي سر دميدا برسا هبونو نبونيا لوما لهفكرن ويقلكي جرينج بيجبو كردا ام جبو بشتاريه وسپاسيه ودكن بله گهدارين عزيز ين بودكاست كردي ام هاتن داويا برنامه خو دوی برنامه ده ام لسر مجرا اريش داعشي يا لسر گرتيگه حسكي صدم و انجام و اريشي روستيان حتى برنامه كدن بمينن ده خوشي ده دم باش Podcast Kurdi kısa dike. Ji podcastkurdi.com و همون پلتفرمên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin.